Јас се извинувам дали ќе може малку потивко, зашто треба да го започнеме вториот дел од богослужението. Вториот дел од богослужението ќе го започнеме со песна број 340. Песна број 340. Ќе упатиме молитва на Бога во која ќе не поведе Филип. Помолиćemo se Bogu. Вечни и правени Створитеју наш, нека е славено и хваљено име Твое свето. Драги небески Оче, хвала Ти за овој предиван суботни дан. Хвала Ти за предиван скуп младих људи, кои својим даровима и талентима Теби служи. Оче небески, благослови сваку особу која стои пред Тобом и учини да се Твое име прослави на достојан начин. На сваком Твојом добру ми Ти остајемо захвални у Христово име. Амин. Наред е вториот дар, во кој стих за дар ќе ни послужи Горан, а потоа ги замолувам Даниел, Дарко и Радован да го соберат дарот. Божи благослов и од мене. Пред стихот за дар ќе ви раскажам една приказна за еден татко кој го даде своето најскапоцено поседување. Постоеше некогаш еден татко кој ги сакаше своите деца, но тие не го сакаа. Еден по друг ја напуштија куќата на својот татко, велејќи дека никогаш нема да се вратат. Конечно, таткото имал син кој ја возвратил таа љубов. Овој син му укажувал чест, го почитувал и бил послушен на татко му. Таткото беше воодушевен
но се уште тагувал поради другите деца што го отфрлија. Потоа таткото направи ризичен план. Јас ке се откажам од мојот сакан син, за да направам простор во мојата куќа за моите тврдоглави и настранети деца да се вратат. Се надевам тие ќе ја препознаат мојата љубов кон нив и ќе се вратат дома. Оваа илустрација можеби ја препознаваме како приказна раскажана во книгата Јован, бидејќи Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, за секој што се надева, кој верува во него, нема да загине, туку да има живот вечен. Ниту една листа на извонредни приказни за давање не може да биде комплетна без да се вклучи оваа. Сакам да упатам нежен предизвик кон сите вас. Посветете го своето семејство на Господ без прицврстени жици. Нека семето биде на плодна почва, да не биде загушено од некои трња, да не го изедат ниту птици, ниту ништо да не спречи од тоа да лично се спасиме. Сега е време да се собере дарот. Време е да се помолиме за дарот. Господе, Татко наш небесен, фала Ти што ни овозможи оваа радост да бидеме сведоци на крштевањето на двајца млади. Фала Ти за овој проект Подај рака, кој е со години најдобра илустрација и доказ за тоа како на дело треба да се помага и да се сведочи за Тебе. Те молиме и ние да бидеме меѓу тие свети луѓе кои ќе го наследат светиот град, затоа што делата одат по нив. Фала Ти и те молам, благослови ги рацете кои го дале овој дар. Фала Ти што ни даде сила да заработиме и дел од придонесите да ги дадеме за Тебе. Фала Ти што ни го даде животов на поклон, да можеме по Твоите начала да живееме принципиелно и достоинствено. Те молам, сите дарови нека се искористат само по Твоја волја. Те помоливме во Христово име и Духот Свети. Амин. Сега ќе имаме уште една песна, но песната ќе биде испеана на романски. Ја повикавам Ема да дојде напред. Ема, please come. Додека Ема се подготвува, јас сакам да кажам дека Ема и незината другарка Јоанела имав прилика да ги запознавам овие денови. Заедно сме во иста соба и можам да кажам дека се прекрасни личности. Фала на Бог што ги потикнал да дојдат овде и фала на Бог што имаме прилика да ги запознаеме. So Emma, when you're ready, you can start.
едноставен начин. Сега имаме илустрација, а во неја ќе не поведе сестра Ангела. Божи благослов, браќи и сестри. Ова сабота за мене беше навистина благословена, затоа што две прекрасни личности го предадоа животот на Бога. И вчерашната агапе вечер, кога сите го славевме Бога со песни, и денешното крштевање ми помогна барем малку да ја почувствувам таа радост која ќе ја имаме на небото кога сите ќе бидеме со Бога. Јас оваа недела проучував за Аврам и научив неколку нешта. Но едно од најважните нешта кои ги научив беше дека ништо не е невозможно за Бога. И дека можеби тој постапува на начини кои се нелогични за нас, но секогаш тој постапува исправно. Затоа, сега сакав да ви прочитам од Битие, 15... од 17 глава, од 1 до 8 стих. Кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јави и му рече: Јас сум Ел Шадај, семоќен Бог. Оди по мојот завет, оди и биди непорочен, а својот завет го склучувам со тебе и ќе те размножувам многу. Аврам падна ничкум, додека Господ му зборуваше уште: А ова е мојот завет со тебе. Ке станеш татко на многу народи. И повеќе нема да се викаш Аврам, туку името ќе ти биде Авраам, зашто те поставувам за татко на многу народи. Ке те направам многу плоден, ке произведам народи од тебе и цареви ке произлезат од тебе. Го склучив својот завет меѓу мене и тебе и твоето потомство после тебе, свој вечен завет за векови. Јас ќе ви бидам Бог, тебе и на твоето потомство после тебе. Знаете, името Авраам на еврејски значи татко на многу народи. Бог одлучил да му го даде тоа име на човек кој имал 90 години, кој бил неплоден и немал потомство. Како што реков, Бог постојано прави работи кои се нелогични за нас. Затоа тоа сакав денеска да ви го покажам во една илустрација. Например, таква нелогично нешто би било еден човек да се протне низ ова парче хартија. So I would like to ask Emma and Jonela to come. Ќе им дадам парче хартија на двете и ќе им побарам да се протнат низ него. So I would like you to step through the paper. You can use scissors if you want to. You can do everything you want. You can. I don't know. Okay. So, did you succeed? I actually don't know what we are doing here. Okay. You're supposed to get in the paper. Oh, I can't get in the paper, so you can't get through it. Only with the scissors, maybe. You can take scissors if you want. No. Jonela did the illustration. Okay. Thank you. Меси. Ова парче хартија ги представуваше сите проблеми со кои ние секојдневно се соочуваме. Сите работи низ кои поминуваме и кои пребуваме да ги решиме саме со себе. Знаете, кога Бог им рекол на Аврам и на Сара дека тие ќе имаат своји деца, тие му се смеале на Бога. И Сара решила да ги земе работите во своји раце. И резултатот бил Исмаил. Замислете што би се случило доколку Сара би го послушала Бога. Замислете каква катастрофа би избегнале сите ние. Исто така, замислете, истото се случува и со нашите животи. Замислете доколку ние би го послушале Бога. Замислете какви катастрофи исто така би избегнале ние. Може би Бог делува нелогично, но Бог секогаш делува исправно. Затоа што Сара и Авраам му се насмеале, Бог му го дал име на нивното дете и му го дал името Исак, што значи оној кој се смее. Исто така, само уште малку, како што реков, Бог секогаш делува исправно. Може би не на начина како што ние што сакаме,
но на начин како што треба, па дури кога станува да влезеш низ парче картија. Тоа на Бог, ова на Аврам му била многу добра поука во животот и затоа тој подоцна тоа му помогнало кога требало да го жртвува својот син. Затоа Бог му рекол, во 15 глава читаме: Не бој се, Авраме, јас сум твој штит, а твојата награда ќе биде многу голема. Во 6 стих вели: Аврам му поверува на Господа и тоа му се засмета за праведност. Бог на сите нас ни вели: Не бој се. Јас сум твој Бог. Јас те повикав, те откупив. Ти ми припаѓаш мене. Јас ќе бидам секогаш тука со тебе. Во сите неволи јас ќе ти бидам заштита. И мојата слава ќе те натера да клекнеш пред мене на колена. И јас ќе те воздигнам. И дојди кај мене, дојди во мојата преградка и никој никогаш нема да те оттргне од мојата преградка. Зашто јас сум во секој твој издив кој го земаш и мојата љубов е вечна, како што сум вечен и јас. Амин. Сега ќе повикуваме групата Весник со своите дарови да ни испеат уште една песна.
ги повикува Маја и Рајца да споделат нешто со нас. Повелете. Најтешката работа на подај рака е кога треба да испаднеш пред 200 луѓе и да ги поздравиш. И со Радица таму се договараме, одити, ајде двете на крајот. Затоа што до сега нели Јасмина ни беше односи со јавноста, ама сега ќе видиме дали ќе видиме достојни заменици нејзини. Ве поздравуваме сите присутни од името на организаторите на Подај рака и ви благодариме за вашата помош во форма на финансии, на молитви и помош при организација и реализација на проектот. Исто така им благодариме и на сите учесници кои секоја година ни овозможуваат да реализираме се што сме испланирале. Посебна благодарност и за сите кои ни помогнаа во организацијата на проектот, бидејќи има многу работи кои што треба да се организираат, а кои што не ги гледате вие кои што доаѓате тука. Значи им благодариме на музичарите, на нашите музичари, кои што се погрижија да има музика на семинарот, им благодариме на љубезност, им благодариме на пасторите и на верниците на црквата кои што на било каков начин допринесоа за да се организира и да се реализира Подај рака. Му благодариме на Владо Хавран со неговата фамилија кои што активно се вклучија и во сите активности и нели во подготовка на семинарот на овој настан. Му благодариме на Чичко Томе што секогаш тука за се што ни треба, на Чичко Лазо и на сите други тука. Ако заборавиме некој, ве молиме не замерувајте, бидејќи има многу луѓе кои што помагаат и не е можно да се спомнат сите. Му благодариме и на Раде, им благодариме посебно и на готвачките што се грижат да изгледаме така добро. Му благодариме на Игор Богатиновски, значи тој оваа година имаше нова активност која што беше многу добро прифатена и од страна на учесниците и од страна на граѓаните на кои што им помагали, од кои што побарале помош. Му благодариме на Саше што ја организираше, што ја презема цела одговорност за активноста колпортирање, односно продажба на духовна литература. И благодариме на Сара што ја организира креативната работилница. И благодариме на Весник што ќе пеат вечер на концертот и што ќе ни помогнат да собереме што повеќе средства за детенцето кое што боледува аутизам и кое што треба да замине на трансплантација на матични клетки. Ве повикуваме, им благодариме и на Унијата и на мисијата, Јасмина не подсети да кажеме што финансиски го поддржава овој проект. Ве повикуваме сите присутни вечерва во 20 часот да дојдете на градскиот плоштад и сите заедно да ги слушаме Весник и да помогнеме да собереме што повеќе средства за лекување на детенцето. Бог да ве благослови и се надевам дека се гледаме и на некој друг настан. Ви благодариме. Наред е проповедта, а во неја ќе не поведе Владо Хавран. Kada pogledate sva ova dešavanja koja su se desila ovde ovih 5 dana, samo jedna reč i ovo što je danas sve bilo dobija na značenju, a to je reč mladost. I kada kažete onako mladost, onda to ima neku težinu. Znate, kad kažete starost, onda govorimo o nekoj mudrosti. Ali kad kažete mladost, onda govorimo o hrabrosti. Hrabrost nekada znači i ludost. I ja sam zaista imao privilegiju i čast što sam bio ovih 5 dana ovde i što nisam zapravo dobio nadimak Čičko. I što su u ovoj najavi rekli Vlado, a ne Čičko Vlado. To je mladost, znate. I ono što, kada kažemo reč mladost, bih hteo da vam kažem, jeste šta je Jovan napisao u svojoj prvoj poslanici u 2. poglavlju, u 14. stihu, ali drugi deo, gde kaže: pisah vam mladići, devojke ili kako ovde kažu dečki. To je društvo, valjda, tako sam razumeo. Kaže, pisah vama dečki jer ste jaki. I onda ta mladost dobija na težini, na širini, na dubini.
pisam vama jer ste jaki. I onda kaže dalje, gde je ta njihova jačina? Jer reč Božja u vama živi. I mi smo mogli ovdje da vidimo zaista za ovih 5 dana da reč Božja živi u ovim mladim ljudima. I onda dodaje još dalje, kaže, jer ste nadvladali nečastivoga. Obraćam vam se, mladi ljudi, jer ste jaki, jer reč Božja u vama živi, jer možete i uspećete da savladate nečastivoga. I želim danas da se okrenemo također jednom mladom čoveku i da malo razgovaramo o njemu. Imao je oko 12 godina i bio je previše mlad da bi sledio svoju braću u vojsku, a bio je previše odrastao da bi ostao kod kuće, a da ne radi ništa. Nije njegov posao bio nevažan, jer je neko morao i da čuva farmu i da na toj farmi proizvodi hranu od koje će se vojska hraniti. Ali taj mladić je bio sasvim drugačiji, ako možemo tako da ga nazovemo, sa 12 godina. Taj mladić je imao viziju, taj mladić je imao određene veštine i taj mladić je imao hrabrost. Taj mladić je bio odlučan u tome da i on učestvuje u toj velikoj borbi koja je dolazila. I on je znao da je to odlučujući sukob koji će odrediti budućnost njegovog naroda. I tako je želeo i on da bude tamo. I tako njegov otac, koji se zvao Jesej, u jednom trenutku ga je natovario sa namirnicama i poslao na liniju fronta sa zadatkom da im odnese nekoliko sireva i neke druge namirnice, kao i mi ovde što smo imali sir i neke druge namirnice. Jeli smo, hvala kuvaricama za ovako dobru liniju. I on je otišao na liniju fronta da proveri kako su mu braća. I znate, David je odmah poslušao. I to je priča o Davidu, ali sa druge strane, kada je došao na liniju fronta, tamo se pojavio jedan drugi šampion filistejske vojske, jedan džin, visok skoro 3 metra, i zvao se Golijat iz Gata. I taj čovjek je posjedovao ogromnu snagu. Vrh njegovog koplja bio je težak 8 kilograma. Vrh koplja, a zamislite koliko je čitavo koplje bilo. Kada se obuku u oklop, njegov oklop je imao težinu 60 kilograma. Kada ste vidjeli Golijata kako ide poljem, to je bio jedan tank od čoveka. I koji kad je stao ovako, verovatno se zemlja tresla ispod njega. I imate Davida koji dolazi tamo sa nekoliko sireva i sa nekim namirnicama i sa druge strane izlazi onaj Golijat. I svaki dan taj Golijat je izlazio na liniju fronta i izazivao Izraeljce. I njegov govor je zvučao ovako: danas izazivam Izraeleve bojne redove. I to je odjekivalo čitavim frontom. I zamislite jednu gromadu od čoveka visoku 3 metra, raspon njegovih pluća. Zamislite, Vesni, kako je on pevao. Raspon pluća, i kad je pustio glaščinu po onom polju, a ono se orilo svugde. Kaže on: dajte mi čoveka da se borimo. I svi izraeljski vojnici, kada su čuli taj njegov urlik, zajedno sa Davidovom braćom, njih je 3 bilo na frontu, čak i njihov kralj Saul, oni su bežali sa fronta, sakrivali su se. I to je trajalo 40 dana. On je izlazio, vikao po bojnom polju i niko nije našao za shodno da izađe njemu na megdan, da mu se suprotstavi. A David, sa naivnošću uzrokovanom jednom jednostavnom verom, zahtevao je da zna zašto niko iz njihovih redova nije spreman da izađe i da se bori sa Golijatom. Nije mogao da veruje da 40 dana neki tamo Filistejin napada i vređa vojsku Boga Izraeljevog, a da niko nije spreman da mu stane nasuprot. I David dolazi kod Saula i kaže: Saule, ne brini se, nemoj da se obeshrabruješ zbog tog Filistejca. Ja, kaže on, tvoj sluga, borit ću se, ići ću i borit ću se sa njime.
Zamislite Davida. David je odlučio da ide viljuškom na bager. To je sasvim nemoguće. I sad će David, mlad, bez iskustva, bez veština, stati nasuprot čoveku koji ima preko 3 metra, koji je težak, onako, sam 60 kg samo oklop na njemu, a koliko je on imao kilograma, a još njegovo koplje, a još štit koji je tu nosio čovek pored njega. I sada oni će se sukobiti. I zapis o ovoj epskoj borbi je zapisan u 1. Samuilovoj 17. glavi. Možete kod kuće čitati ili dok budete šetali ili jeli. I naoružan samo praćkom, sa 5 glatkih kamenčića, neustrašivi dečak je otišao da se suoči sa džinom. Golijat nije bio oduševljen. I vikao je, urlao je, zar sam ja pas da na mene ideš sa štapovima? Besneći, rugajući se, proklinjao je Davida svojim bogovima i ova gromada od čoveka izrugivao je dečaka, rekao, samo dođi, daću tvoje meso pticama i zverima. I to je izazvalo jedan od najhrabrijih govora zapisanih u Svetom pismu. Da li znate kako mu je David odgovorio? Na te urlike po bojnom polju. David izašao, ja ne znam, za 12 godina jer mu mutirao glas. Počeo je. I zamislite sad kako je izgledao Davidov govor. Sa takvim jednim glasićem, na tom bojnom polju, u toj dolini, dok ovaj urla i viče, izlazi David i drži jedan od najhrabrijih govora u Svetom pismu zapisanih. 1. Samuilova 17. poglavlje od 43. do 44. stiha, gde David izlazi, ja ne znam kojom silinom i snagom je David izgovarao ove reči. On njemu kaže, ti na mene ideš mačem, kopljem i štitom, a ja na tebe idem u ime Gospoda nad vojskama. Boga vojski Izraeljevih, kojega si ti vređao. I danas, gleda on Golijata, Gospod će te predati u moje ruke i ja ću te oboriti i odrubit ću ti tu glavu. I danas ću leševe filistejskih vojnika dati pticama i zverima, pa će sva zemlja znati da u Izraelju ima Bog. I onda kaže, i svi ovde okupljeni znaće da Gospod ne spašava mačem ili kopljem, jer bitka je Gospodnja. I on će vas predati u naše ruke. A Jovan kaže, piše vam mladići jer ste jaki. Možete da zamislite Davida. I gleda ga Jovan godinama unazad i kaže, ali je to bila sila. A znate šta je bilo pre ovoga? Kaže Saul, ko to priča da bi se suprotstavio Golijatu? Dajte da ga vidim, i dovode mu Davida. I gleda on Davida, kaže, ti? On kaže, ja. I nije on baš hteo da mu odmah da priliku. Nego kaže, pa nemaš ti veštine. A on kaže, kako nemam, čuvao sam stada tamo, ubio sam lavove, medvede, ubiću i Filistejina. I ovaj ga gleda, kaže, hajde da probamo. I dao mu je štit, dao mu je odelo, sve mu je dao. I dao mu je mač da se opaše i David je kleknuo malo ovako, znate. Bilo mu je preteško ono što je Saul nosio, nije mogao. I krenuo jedan korak, dva, kaže, ne mogu ja ovo. Znate šta David kaže? David kaže, ne mogu ja s ovim. I sve je to poskidao sa sebe, došao je do potoka i uzeo je 5 kamenčića i stavio u svoju torbu. Tih 5 kamenčića, mnogi su analizirali tih 5 kamenčića. I David je zavukao ruku svoju u tu pastirsku torbu. I to je kao kad Novak Đoković zavuče ruku i izvadi 3 loptice. Sećate toga? I onda meša te loptice. I šta razmišlja? Koja loptica će ubiti Nadala? S kojom će sad dobiti meč? I zamislite, da li je tajna Davidovog boja bilo da izvadi tih 5 kamenčića, da ih izbroji tamo na potoku, da vidi koje dimenzije oblutka i da proračunaš čitavu fiziku onog vremena koju je on znao i da sad kaže, ovo će biti metak koji će ga ubiti. Mislite da zaista Đoković kada meša one loptice zna koja će biti najbolja?
Ja mislim da tu uopšte nema veze. To je čista praksa, tu je mentalna snaga jača od onih loptica koje je on mešao. Kod Davida je bilo nešto važnije od tih 5 kamenčića koje je on mešao. I kada je održao ovaj govor, ovako su ona 2 junaka krenula jedan na drugoga. I kaže izveštaj u Svetom pismu da je David se zatrčao. Zamislite njega, osokoljen, zatrčao se i u toj trci je zgrabio jedan kamenčić, stavio u svoju praćku i počeo da vrti i u jednom trenutku je pustio. I taj trenutak, kao da je neka Božja snaga dala tom kamenčiću snagu i puko je direktno Golijata u čelo i nastao je tajac. Sve je stalo. I Golijat se zateturo levo, desno i odjednom se samo čuo jedan tup udarac. Golijat je pao. I znate šta je David uradio? Nastavio je u trku, izvadio mu je mač, njegov mač, Golijatov mač i osekao mu glavu onoga dana. Kada je filistejska vojska to videla, razbežala se u strahu, a Izraelici su ih opkolili i gonili, donoseći veliku pobedu na taj istorijski dan za njihov narod. Aco, šta kažeš? David, sila. Priča o Davidu i Golijatu nam je veoma dobro poznata. Samo pominjanje imena David i Golijat simbolizuje jednu klasičnu, poraznu situaciju gde manji, slabiji, neveštiji, ali pravedniji pobeđuje većeg, jačeg, sposobnijeg, ali ne poštenog. I u tome je tajna Davidove pobede, ali i našeg konačnog uspeha u Evanđelju. Jer u Božjoj ekonomiji u trci ne dobija onaj koji je brži. U borbi, u Božjoj ekonomiji, u borbi nije važna snaga. Uvek pobeđuju oni koji se uzdaju u Gospoda. To je Božja ekonomija. Šta je dalo Davidu koji je bio mlađi, koji je bio manji, koji je bio slabiji, koji je imao manje iskustva od Golijata, sposobnost, da ne pominjemo hrabrost, što bi Pavle rekao još nešto drugo što ide iza hrabrosti. Da nadvlada. To je jedna reč koju hoću danas da zapamtite. A ta reč se zove autoritet, ali ne bilo kakav autoritet. To je duhovni autoritet. David je posjedovao jedan poseban duhovni autoritet. David nije došao da se bori sa vrhunskim oružjem, snagom ili nekim veštinama. On je došao silom koja dolazi od Boga, zato što je bio pozvan od Boga i poslan na Božji zadatak sa delovanjem u jednoj prostoj, jednostavnoj veri. Nema mudrosti. Ako te Bog poziva, ja ću popodne o tome pričati, ako te Bog poziva, Bog ti daje i talente. On ti daje nadarenost. Nema poziva bez nadarenosti. I David je bio pozvan. On je imao autoritet. Bio je poslan da uradi posao. I delovao je u jednostavnoj veri. Imao je duhovni autoritet jer je delovao pod Božjim autoritetom. Duhovni autoritet je ono što je omogućilo nemuštom Petru, ribaru, da izađe posle pedesetnice i da održi takvu propoved da se u jednom trenutku krstilo 3000 ljudi. Evo ja se trudim svojski, ali da li ću uspeti ono što je uspeo Petar? I svi mi pastori ne znam šta bi dali da održimo takvu propoved pa da se krsti bar 300. A bili bi zadovoljni sa 30. A ako bude 3, slava Gospodu. Ali on je održao takvu propoved. 3000. Duhovni autoritet je ono što je omogućilo neuspelom misionaru koji se zvao John Wesley, nakon što je njegovo srce bilo čudno zagrejano Duhom Svetim, da zapali pokret probuđenja, koji je preplavio 2 kontinenta 1700. godine. Duhovni autoritet je ono što je dalo adventistima posle razočarenja 1844. godine.
da poseju po svetu istinu koja se neće ugasiti do Hristovog dolaska. 1844. godine adventisti koji su tada odredili datum čekanja Hristovog dolaska su se razočarali jer Hristos nije došao. I razbili su se na 3 grupe. Jedna grupa se vratila u svoje stare crkve, druga grupa je odverovala i rekla od ovoga nema ništa, a treća grupa, njih najmanje, nekolicina samo, su rekli ma mora tu da bude nešto. Nešto smo pogrešili, hajde da istražujemo i da vidimo šta se tu desilo. I kopali su i tražili su i bili su potpuno raštrkani. Od tih nekolicine adventista je nastao pokret kojem pripadate vi i ja, koji danas ima preko 25 miliona ljudi u čitavom svetu. Da li možete da zamislite tih nekoliko ljudi tamo negde u Americi koji proučavaju i koji se ne boje? 1844. godine adventistički pioniri su smatrali da su oni narod pozvan da izvrši proročku misiju. Rani adventisti su verovali da oni jedini imaju jedinu sadašnju istinu za vreme u kome su živeli. Verovali su da imaju misiju koju treba da ispune po čitavom svetu. I onda su se svi hrišćani onog vremena organizovali i rekli, hajde da podelimo svet na nekoliko parčića. Anglikanci će misionirati ovaj deo sveta, metodisti ovaj deo sveta, baptisti onaj deo sveta, a vama adventistima ćemo dati jedno drugo parče jer mali smo. Ne možemo svi sve. I adventisti, znate šta su rekli? Nisu hteli da učestvuju u jednom takvom pristupu misiji. Oni su odbacili tu logiku misiološke podele sveta i proglasili da je njihovo misionsko polje čitav svet. I rekli, nas nekolicina ćemo odnesti sadašnju istinu za čitav svet. I ovi su ih gledali i rekli, vas nekoliko. Znate šta su rekli braća Davidu? Ćuti, nemoj da nas sramotiš, čitajte 17. poglavlje. Nisi ti za ovaj boj. I mi nekada znamo da kažemo ovim mladim ljudima, polako, smiri se. Znate, stari mudraci kažu, polako, smiri se. A mladi bi da menjaju svet. Kako su mogli? Znate o čemu razmišljam? Evo, tu imaju ljudi koji poznaju ljude koji su osnovali ovu crkvu. Razmišljam, zašto bi neko od nas dao svoj život za delo Gospodnje? A vi znate da su adventisti toliko ulagali, da su žrtvovali čak i svoju decu i svoje porodice i svoja sredstva, ne bi li se istina u koju oni veruju da im je Bog naložio odnese do kraja sveta. Imao sam priliku u Ženevi da slušam Teda Wilsona. I tada su predstavljali film o adventistima drugi deo. Ima prvi deo, a ima i drugi deo. Ima i treći deo. I svetski režiseri su snimali o nama. U drugom delu je prikazana adventistička misija u čitavom svetu. I tada je izašao taj koji je režirao taj film. I plakao je pred svima nama u Ženevi na tom skupu. I onda je došao Ted Wilson, zagrlio ga i molio se za njega. I znate šta je izjavio taj režiser? Rekla mi je žena da je samo pitanje vremena kada ću i ja postati adventista. Zašto? Zato što je video šta adventisti rade po svetu. I onda je snimao čitav taj adventistički svet koji dopire svugde. Kako tamo gde smo mi radili one kuće, renovirali, tamo gde ste vi nosili garderobu, tamo gde su drugi prodavali knjige, nije bilo kraja gde mi nismo došli. Brodovima u najudaljenije mesta gde ljudi nemaju zdravstvenu zaštitu, adventisti brodovima idu, avionima i tako dalje. Imate jednog mladića u tom filmu koji mi je ostao tako zabeležen u srcu. On radi u nekom kraju sveta, nema ga ni na karti, sa nekim tamo ljudima. Mlad čovek, 2 dece, doktor je. I njegova žena je doktorka. I oni su odlučili da se žrtvuju za taj narod. Jer imaju istinu, imaju taj duhovni autoritet koji ih tera da odnesu to tim ljudima tamo. I 2 dece im je umrlo tamo u toj pustinji. A bolnicu, znate kako su mu napravili bolnicu? Uzimaju kese, najlon kese, pune peskom, zavežu to i to je cigla. I tako zidaju i prikazuju njegovu bolnicu sazidanu
od najlonskih kesa napunjenih peskom i on to radi. I dolazi jedno dete, scena neverovatna, snimaju i dete ne može da diše, gotovo. Kraj. I on dolazi i uzima jednu veliku iglu, razmišljam da li bila sterilna, razumete, u tim uslovima. I on nalazi neku tačku ovde i buši mu pluća i ne znam ni gde je otišlo. I tačno pod takvim uslovima, u takvoj sredini nalazi tačku koju treba i dete počinje da diše. Ja gledam i razmišljam, zašto bi neko to uradio? Zašto bi neko rizikovao svoj život za delo? Zašto bi neko živeo? Zašto su rani adventisti žrtvovali svoja sredstva da evanđelje dođe i u Kavadarce? Da dođe u Bukovče? Da dođe tamo u moje selo u Padinu? Ili tamo negde, ne znam ni ja gde? U Deronje? Zašto bi to radili? Samo zato što su bili uvereni da imaju jedan duhovni autoritet koji proizilazi iz srca knjige Otkrivenje, da treba da misioniraju čitav svet i da odnesu evanđelje. 1844. oni su bili ubeđeni da oni imaju poruku za ovaj svet. Oni imaju poruku za ovaj svet. Spakovali su to i rekli, mi moramo ovo odneti svetu. 1844. i bilo ih je 100. Do 1853. pokret je narasao na 2500 ljudi. Danas nas ima 25 miliona. I mi smo danas u svetu najujedinjenija hrišćanska denominacija koja postoji u svetu. Jedinstveni sa jednim ciljem i sa jednom misijom odneti svetu evanđelje. Znate šta je taj duhovni autoritet? On je opisan u 3. Mojsiju 26. poglavlju 8. stihu, gde kaže, vas 5 gonit će njih 100, a vas 100 gonit će njih 10.000 i oni će pred vama padati od mača. To je taj autoritet. Kad nas 5, gonimo 100. Kad nas 100, gonimo 10.000. Duhovni autoritet je ono što je potrebno da bi savladao džinove u svom životu. Da li posjeduješ duhovni autoritet? Da li si prepoznao taj poziv koji ti je Bog uputio? Da li radiš u skladu sa tim pozivom? Pomisli na džinove možda s kojima se ti susrećeš upravo sada. Ja ne mislim na neke džinove kao što je Golijat, nego na ogromne prepreke koje stoje između tebe i da postigneš taj puni potencijal u Hristu. To na šta te je Bog pozvao. Možda se suočavaš sa dugom koji je veliki kao planina i on te izaziva svaki put kada ti dođe rata da ga platiš. I on ti govori, izazivam te da napreduješ u životu, ali ne možeš jer si zaglavljen u dugovima. To je tvoj džin s kojim treba da se suočiš. Tvoj džin može biti odnos sa nekim koji nije ispravan u tvom životu. Ti bih hteo da rasteš, ali uvek kada sretneš tu osobu, ona ti kaže, nisi spreman, ne možeš da rasteš jer imaš neki bagaž. Moraš to da rešiš. Tvoj džin u životu može biti napetost u tvom braku. Teško je, ne ide nikako. Ili neka nedozvoljena upletenost sa nekim drugim. I problem je toliko veliki da može da te preplavi. A možda se suočavaš da ne možeš da oprostiš. Izbegavaš svaku večeru Gospodnju. Jer treba da oprostiš, treba da se suočiš. A ti ne možeš. I onda tražiš rješenje i to te sprečava da napreduješ u Hristu. Možda se nalaziš u nekim okovima zavisnosti. Držite. To ne zna niko, samo ti. I boriš se sa time. Možda je to pornografija. Možda je to kocka. Možda je to internet. Možda je to ne znam ni ja šta. Nešto što te muči i što te drži. Hteo bi, a ne možeš da izađeš. Možda su to neki strahovi sa kojima se suočavaš. Plašiš se da uradiš, da izađeš. Onaj koji je dobio jedan talenat, kaže tamo u evanđeljima, on ga nije upotrebio jer se bojao. Strah bude veliki problem. Ne boj se, nemoj se upoređivati sa drugima, da drugi imaju više, a ti manje. Ako si se prepoznao negde, nemoj da se bojiš, uradi to.
I ove situacije te možda čine nemogućim. A u svom srcu misliš, poteškoće su tako velike, a ja sam tako mali. Nikako ne mogu da prevaziđem ovo. Možda se poistoveđuješ sa Davidovom braćom koji su bili tamo u zapećku, koji su se sklanjali u rovove jer nisu smeli da izađu. A ne shvataš da ti je na raspolaganju najveća sila, kako na nebu, tako i na zemlji, a to je sila Svetoga Duha. Adventista. Znate šta znači biti adventista? To mi je u zadnje vreme samo o tome pričam. Draga braćo i sestre, adventista, pa to je avangarda u ovom svetu. Avangarda po pitanju istine. Avangarda po pitanju zdravstvene reforme. Avangarda po pitanju ljubavi koju širimo među ljudima. Ovo što smo mi ovdje radili 5 dana, pa to niko ne radi. Malo je tih koji će žrtvovati svoj novac, svoje vreme, svoju decu, da urade takav posao. Ali zaista, znate šta ljudi pitaju? Ko ste vi? I onda nas pitaju, zašto to radite? A ja im kažem 1000 razloga, oni kažu, nije to dobar razlog. Zašto to radite? I ja opet, nije to dobar razlog. I onda sam rekao, zbog ljubavi Božja, oni gledaju, to je razlog. Na jednom radiju sam gostovao. I neće odgovor. Ja kažem, zbog ljubavi Božje koja nas nagoni. Kaže, to je pravi odgovor. Hvala vam za ovo, jer sad razumemo zašto to radite. Jer nas ljubav Božja nagodi. Jer imamo jedan duhovni autoritet. Kao vernik, ti si već osnažen od Boga da transformišeš kako svoj život, da postigneš puni potencijal, tako i da transformišeš druge živote. Ti si primio Duha Svetog, bio si pozvan da transformišeš druge i zato imaš duhovni autoritet. Previše ljudi danas doživi neuspeh u postizanju svog punog potencijala jer ne veruju da oni to mogu. Misle da su njihovi problemi nepremostivi i da im je potrebno nešto više. I danas u crkvama čujem koncept, potrebno je nešto više. Šta više? Više treniranja, više veština, više motivacije, više sredstava. I onda neki kažu, potrebna mi je dozvola od muža da mogu to da radim. Neko kaže, potrebna mi je dozvola od devojke da mogu da idem. Ili dečka. Evo dobre vesti. Ne treba ti više, ti već imaš sve ono što ti je potrebno. Imaš Svetog Duha da te vodi i da te osposobi. I imaš Božje poslanje da ideš napred i da osvajaš. Ti već imaš duhovni autoritet koji ti je potreban da kreneš napred. I završavam sa stihom u Mateju u 10. poglavlju, 1. stih, gde kaže, a Isus pozva k sebi svojih 12 učenika i dade im vlast. Ste razumeli taj stih? A Isus pozva k sebi 12 učenika i kaže, ja vam dadoh vlast. Ja sam vas ovlastio. Ja sam vam dao duhovni autoritet da idete i da u moje ime radite. Dragi moji, nemojte da učimo od ove male dece, ovih mladića. Kako treba da se ide i kako treba da se radi. Ovo što smo radili ovde, ono što su adventisti uradili u istoriji svog pokreta, je naš identitet. I ne bojmo se. Uzmimo ono što nam je Bog dao, najbolje talente, i krenimo napred. Piše vam mladići jer ste jaki. Piše vam dečki jer ste jaki. Jer reč Božja u vama živi. I vi ćete nadvladati zloga. Amin. Ќе станеме сите за крај да испееме химната на Подай рака и ќе завршиме со молитва.
Dragi naš nebeski oče, hvala ti danas što u miru možemo razmišljati o snazi koja proizilazi od autoriteta koji si nam dao. Hvala ti, Gospode, što si upravo nas odabrao da ovom svetu preneseš tvoju ljubav i istinu kroz naš posao, kroz naše reči, kroz muziku i glasove koji si nam podario. Gospode, daj nam snagu takvu da se ne bojimo, da se ne strašimo, da izađemo na boj nečastivom. Osnaži svakoga koji je danas doneo neku odluku da neće posustati, da će u trci nastaviti i da će trku istrčati do kraja. Hvala ti, Gospode, i za ove mlade ljude, za mladost koju imamo, jer mladost je nešto što je budućnost tvog dela. Oni su jaki i mi smo vidjeli da reč Božja u njima živi. Gospode, tvojom snagom i autoritetom mi ćemo savladati nečastivoga i dočekati kada budeš ti dosrao da nas ponovo uzmeš. Predajemo se u tvoje ruke i molimo za mudrost na tom putu do tvog carstva. U Hristovo ime. Amin. Ќе имаме уште една молитва, а во неја ќе не поведе брат Томе. Браќи и сестри, добивме на информација од едно семејство за нивниот син кој е тешко болен. Момчето или човекот е релативно млад и се вика Лазе. Затоа тие барат помош од Бога во тешка здравствена ситуација, но еве ние ќе станеме и сега ќе ве замолам, ја ќе се помолам да го имаме во нашите молитви. Момчето се вика Лазе. Господи Боже наш, еве не пред Тебе како Твои деца се обраќаме со молба и со желба за овој наш пријател кој, иако не го познаваме, но тој верува во Тебе и преку нас сака да Ти упати молитва. Господе, Ти кој си лечел додека си бил на оваа земја, кој си мртви подигал, кој си допирал и слепци прогледувале, хроми сакати оделе. И затоа овој човек го предаваме, Господе, во Твои раце. Нека доживее исцелување според Твојата волја и според Твојата милост, да се охрабри неговото семејство, да својот живот и своите погледи духовни ги насочат кон Тебе. Затоа уште еднаш те молиме понизно, Ти го направи оно што можеби лекарите не можат и кренеле раце, но Тие, Господе, имат надеж и утеха во Тебе. Затоа нека биде, Господе, волјата Твоја, а за радост на родителите, а и за нашата вера да закрепне, да растеме сите во верата и така, Господе, кој ќе додеш еден ден каде што ќе нема болки, ќе нема смрт и разделби, да бидеме секој што Тебе во вечноста. Тоа е наша молитва и послуши ја според Твојата волја во Исусово име. Амин. Ќе имаме информации,